Hari kuwa mbere tariki ya mbere Ukwakira umupaka wa Kagitumba ubwo wagabwagaho igitero. Iki cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka 4 nyuma y'uko abari bagize umuryango FPR Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara kuko izindi zose leta yari iriho yari yarazanze. Uyu munsi mu kiganiro cyacu cya none hano ku Ijwi rya Diaspora One Nation Radio turagaruka kuri uru rugamba ndetse n'umusaruro rwatanze. Inge turi kumwe nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Turaje tunimusanze mugani, turaje barigire kirageze, turaje cyo gushyira hamwe twese, turaje tugakorera u Rwanda, turaje muturebe mutumenye, turaje turi bene mugabo umwe. Uru rugamba rwari umusaruro w'imyaka 3 y'imyiteguro ubwo mu Kuboza mu 1987 hashingwaga FPR Inkotanyi. Imyiteguro y'intambara igatangira kuvugwa. Hashyizweho inzego z'umuryango, gahunda y'igihe gito, y'igiciriritse n'igihe kirekire, byose bigamije guhuza abanyarwanda bose, ab'imbere n'inyuma y'igihugu, abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa. Urugendo rurerure, inzara n'inyota ndi ku nzira, imvura y'amahindu ntari bubone inzu, nibaza icyaha nacumuye mu Rwanda, nabaye igicibwa mu gihugu. Ubugome bwawe burarengeje, wabonye duhunze uti sinshizwe, utanga amafaranga ngo batumarireyo, iyo turemye dukinga amaboko kugeza na n'ubu tukiriho. Wageshejwe na murarahira, inama yabereye ikamara, iyindi yabereye icyanika, cyangwa se izindi zose zo wazivuze wiki, igisubizo cyazo nticyabuze. Igitabo cy'amateka y'u Rwanda kuva mu ntangiriro kugeza mu mpera z'ikinyejana cyanditswe na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge kigaragaza ko FPR Inkotanyi yagiye gutangiza intambara yo kubohora igihugu imaze gusesengura ukuntu indi miryango yo kwibohoza yarwanye hirya no hino ku isi, hakiyongeraho kumenya imikorere ya NRM ya Museveni. Ibi byatumye idakora amakosa nk'ayari yarabonetse muri iryo shyaka. Impamvu zatumye FPR ishoza intambara zirimo ikibazo cyane cy'irondabwoko ryibasiye abatutsi, amacakubiri y'ubutegetsi bwa Habyarimana, konona umutungo w'igihugu n'ikibazo cy'impunzi guverinoma y'u Rwanda itifuzaga gukemura. Iki gitabo cya Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge kigaragaza ko kuba abasirikare bakuru b'Abanyarwanda baragize uruhare mu rugamba rw'intambara ya kinyeshyamba ya NRM no kuba nyuma y'intsinzi yarwo barabaye mu nzego za gisirikare za Uganda, ibi byatumye bashobora kwinjiza mu gisirikare Abanyarwanda benshi. Iya mbere Ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka, mu gitondo cya kare twari dusesekaye ntawadukomye imbere. Oye Nkotanyi na Gitumba yinjiwe, Umutara wafashwe na Gatuna yinjiwe, Ibirunga byafashwe, Ruhengeri twayituye. Oye Nkotanyi. Tariki ya mbere Ukwakira mu gitondo cyayo nibwo ingabo za RPA zinjiye ku mupaka wa Kagitumba. Bivugwa ko icyo gihe RPA yari ifite abasirikare basaga 3,000 batojwe neza mu nzego zose. Muri icyo gitondo paratune ebyiri za RPA zateye ku mupaka wa Kagitumba zigufata bitaruhanije nyuma y'imirwano mito. Uwo munsi saa 10 General Major Fred Gisa Rwigema yavuze ijambo imbere y'abasirikare bagera kuri 500 bari bahuriye hamwe ku butaka bw'u Rwanda. Abandi basirikare bari bavuye mu nkambi za gisirikare zinyuranye bari bakigenda bahurira ahantu hanyuranye ku mupaka w'u Rwanda.
abo basirikare bari bazi ko urugamba rugomba bwitangiye ndetse ko rutazarangira vuba nk'uko babikekaga. Umurava wari wose ku ngabo za RPA zari zinjiye ku butaka gakondo bwa mbere. Icyakora ibyo byishimo ntibyamaze kabiri, kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba umugaba mukuru General Major Fred Gisa Rwigema yishwe n'umwanzi. Ibi byateye icyuho gikomeye mu buyobozi ndetse n'umuhati utangira kugabanuka ku basirikare bari basigaye. Uretse Fred Gisa Rwigema wishwe arasiwe i Nyabwishongwezi, mu minsi yakurikiyeho harashwe abandi basirikare bakuru barimo Major Bunyenyezi na Major Bayingana ubwo bagwaga mu mutego w'umwanzi Ryabega. Nyuma yo gucika intege kw'abo basirikare kubera urupfu rwa Rwigema ku itariki ya 20 Ukwakira mu 1990, Paul Kagame wari majoro yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari ku ishuri maze akomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Paul Kagame amaze kugaruka, imiterere y'imirwanire yahinduye isura. Imirwanire isanzwe yasimbuwe n'imirwanire ya kinyeshyamba. Urugamba rwimurirwa mu bice by'imisozi miremire ndetse hashozwa ibirindiro by'imirwano bishya by'umwihariko icyo mu birunga. Impfu zirimo urwa Fred Rwigema, urwa Peter Bayingana na Chris Bunyenyezi nyuma y'ibyumweru bitatu zafashwe kenshi n'ubutegetsi bw'i Kigali n'inshuti zabyo nk'ingaruka z'umwiryane mu ngabo za FPR. Ariko kandi ntabwo ariko byari bimeze. Ihungabana rya RPA kuri iki gihe ryatumye ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'izo muri Zaire ndetse zinashyigikiwe n'iz'Ababiligi n'Abafaransa zishobora gutsinda urugamba ku buryo ndetse leta yari w'icyo gihe yakoresheje ibirori mu gihugu hose byo kwishimira ko intambara irangiye. Igitabo cya Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge kivuga ko nyuma y'ingorane zakurikiye urupfu rwa Fred Rwigema, RPA yabikuyemo isomo igatangira umurimo wo guhuza inzego za gisirikare n'iza gisivili, yinjiza abacuruzi n'abashoramari n'abize bari bakenewe mu nzego zayo, ishyira ingufu mu mashuri ya politiki, ishyiraho gahunda y'ingendo zo gusura ibirindiro kuba byifuza, inarushaho gutanga amakuru nyayo ajyanye n'urugamba. Guverinoma y'u Rwanda yo ikimenya iby'igitero cya Kagitumba yifashe nk'itunguwe, nyamara amateka yo agaragaza ko n'umuturage usanzwe yarazi ko impunzi zitegura gutera. Ingengabitekerezo y'irondabwoko rirwanya Abatutsi yahise yongera kubura mu mbwirwaruhame no mu itangazamakuru y'u Rwanda, bakwirakwiza ko ngo inkotanyi ari inyenzi zo mu 1960 ziyuburuye. U Rwanda rwatangiye urugamba rwa diplomasi rwo kwerekana ko rwatewe na Uganda ndetse n'ibihugu bikoresha Icyongereza bigamije gukuraho ubutegetsi bukoresha Igifaransa mu Rwanda. Ingabo za Zaire, Ububiligi n'Ubufaransa zahise zitabara Habyarimana. Imbere mu gihugu kandi hatangiye gushakishwa amayeri n'ibihuha bigamije gutuma Abatutsi bibasirwa, aho tariki ya 4 Ukwakira mu 1990 habeshywe ko inkotanyi zageze muri Kigali, Abatutsi basaga 10,000 bagafungwa. Nyuma abandi Batutsi bagiye bicwa mu Mutara, Kibirira, Byumba ndetse n'ahandi. Ibihugu bitandukanye byakomeje guhatira Habyarimana na FPR inkotanyi ngo bijye mu biganiro. Hanyuma tariki 29 Werurwe mu 1991 haza kuba ibiganiro bya Nsele muri Zaire, hanemezwa amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'impande zombi. Aya ni amasezerano yasinywe n'impande zombi zidahuye imbona nkubone, ahubwo babaga bari mu byumba bitandukanye, abahuza bakaza kuvugisha uruhande rumwe bakajya no kuvugisha urundi, ibyumvikamweho bikandikwa. Nubwo amasezerano yasinywe, u Rwanda na FPR byakomeje kuregana kuba buri wese atubahiriza ibiri mu masezerano. Leta ya Habyarimana kandi yahise itangira imbwirwaruhame zerekana ko ayo masezerano ntacyo amaze. Tariki 29 Werurwe, Perezida Habyarimana yagiye kuri Radio Rwanda
agaragaza ko umwanzi bamaze kumutsinda. Ati magingo aya ku butaka bw'u Rwanda nta mwanzi waduteye ukihabarizwa. Nongeye gusubira mu byo nabwiye abafashe intwaro maze bagatera u Rwanda kandi ntacyo bizabagezaho. Mbasaba kureka imirwano mu cyubahiro, ntacyo basize inyuma kandi nta rwango, maze bagashyira intwaro hasi bagataha mu Rwanda ntacyo bishishe. Uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ari nawe wari uvuye gusinya amasezerano ya Nsele ageze i Kigali yabwiye Radio France Internationale RFI ko ibyo FPR yasabye byo kwirukana ingabo z'Abafaransa nta shingiro bifite. Hagati ya tariki ya 6 n'8 Kanama mu 1991 bwa mbere leta y'u Rwanda na FPR zahuriye hamwe ngo zishyireho inkingi z'imishyikirano ya politiki bahuriyeho bombi. Dushengurukanyije abashingwangere baharaturema dushengurukanyije abashingwangere wese bakarutinya urabyumve kinihira numva bavuza impundu namba bakumurira umurindi w'intwari humura U Rwanda n'Ubufaransa byifuzaga ko Ubufaransa bumuhuza, ariko FPR yanze icyo cyifuzo kuko uretse ko n'Ubufaransa bwari bwarijanditse mu bibazo by'u Rwanda, ariko ntiyanashakaga ko umuhuza aturuka mu bihugu by'abakoloni. Perezida Mobutu na Perezida Nyerere nibo bemejwe nk'abahuza. Imishyikirano yatangiye neza i Arusha mu kwezi kwa Kamena mu 1992 iza kurangira tariki ya 4 Kanama mu 1993. Ingingo zigize ayo masezerano zakomeje gutinzwa kuko zasaga n'izigabanya ubushobozi bwa Perezida Habyarimana n'ishyaka rye kugeza tariki ya 6 Mata mu 1994 ubwo indege Habyarimana yahanurwaga bigakongeza umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi wari umaze igihe kinini utegurwa. FPR Inkotanyi n'ingabo zayo babonye ko nta yindi mpamvu yabuza gutabara bishwaga, maze itangiza urugamba rwo guhagarika jenoside rwasojwe tariki ya 4 Nyakanga mu 1994. Ndi Inkotanyi y'umukera utimiranwa umukore mu ikotaniro ry'abahizi bidashakasha nshingura rushinguka mvuga ibigurutenduka mbona badahinyuka nyirigabo y'imara mwagana itabira intambara nta gishyika amacuma ahinda ubugi ngo gindure kuba nkayibungira nkayitabara itaraho. Nguko ku rugamba rwo kubohoza igihugu cy'u Rwanda rwatangijwe na FPR Inkotanyi rwagenze, ndetse n'umusaruro rwaje kugeraho ubwo ingabo za RPA zahagarikaga jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi mu 1994. Komeza udukurikire wowe ukurikira ibiganiro byacu n'inkuru zacu zitandukanye hano kuri Radio ya Diaspora One Nation Radio. Kanda subscribe niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe ubashe kuba umwe mu bazajya babasha kugerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru tugutegurira uruko bigiyeho. Njye nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ni One Nation Radio, ijwi rya Diaspora.